Nasiam hasoman malas suhurta boy use pajupah bani acara pamalas uhur bani channel YouTube Bahasa Simalungun. Pai mabogai hita hatani Tuhan martonggo mahita mangindo papobay ni tondui na pasing martonggo mahita. Ham ale Tuhan terima kasih mabamu bani na ijalo hatami hatamu Tuhan. Ay matongon gogoh pakon kekuatan benami mando pakon ari-ari ni goluong. Bereham tondui na pasing. Asebay na ijalo hanami hatamu. Margogoh kanami Tuhan laho mangarusi jana makorja konay. Bani pargoluhan nami si ganupari. Baga Yesus Kristus anami martonggo. Amen. Nasiam hasoman renungan bata sadarion ibuat tumbani buku renungan wasiat. Namar judul Holong ni Tuhan mengatasi kesalahan. Maronjolan bani 2 Tawarik 30 ayat 1 subani 10 pitu. Janah nas nagabe pusat permenungan bata ay mahumbani ayat 12b dan subani 10 a nama katahon. Anjaha ipaunduk betul mahurni ilobe ni naibatani opuni. Martonggo maiya hubani. Jadi marpangulaki mahur naibata mangidasi. Itangihon ma tonggonian. Nasiam hasoman. Bayangkon hita sahalak raja na memiliki segala kuasa. Tapi menggunahon kuasani laho mandalankon hajahaton. Na marlawanan pakon harus ni Tuhan. Bani ujung ni ia madabu ko bani hamaholon pakon panaloselion na bagas. Panorang gulu ni hancur. Ia ujung ni sadar bani hasalahan ni. Janah marbalik ko bani Tuhan. Ay kisah Manase. Manase mamuka mamarentah bani umur 12 tahun. Janah mandalani pemerintahan na ganjang tumang. Ay masadokah 55 tahun i Jerusalem. Bani mukani pemerintahan ni ia dauhum bani Tuhan. Janah mandalankon bageni panumbahon ganagan. Bahkan pamasukon gana-gana hubagas rumah panumbahan. In ay madosa si bagalan halani menghianati Tuhan. Alani ay Tuhan menguhum si marhite mengondoskon si hutangan ni Raja Asyur. Manase itaban, irakte, jana mengalami setarona na mambahen sadar bani dosa-dosan. Ibagas ayat 12 bani 10 tolu, ida hita titik balik goluh ni Manase. Ibagas sasusahan ni, ia tongon paturukon nuhurni, pakon martonggo hubani Tuhan. Balos ni Tuhan luar biasa tumang. Ia menangihon, mengampuni, pakon memulihkon goluh ni Manase. Kisah Manase ay mapardingat bahasa holong pakon pengampunan ni Tuhan. Mengatasi ganup hasalahanta. Tuhan tongtong pay mahon hita mulak usehubani. Biar mahita patoruhkon uhur. Mandalankon hamubahon ni uhur na sejati. Manadikon dosa. Pakon marbalik hubani Tuhan. Tenger uhur. Bahasa langadong dosa na terlalu bagal. Laho iampuni Tuhan. Amen. Martonggo mahita. Dati itu pamabamu tongon Tuhan. Alani bagal do holongmu bani pargoluhanan. So nahape keberadaan nami Tuhan. Songon gulun ni Raja Manase. Na sir-sir manalsoli uhur ni Tuhan. Jana ijay do iya. Martoruh ni uhur ilobe-lobemu. Ijay do homa adong kuasa pengampunan na ubab. Na Tuhan bani pergoluhan nami. Romahan nami Tuhan manrogo pulobe-lobemu. Asesasap hamma dosa nami. Marpangulaki matongon ham mangidah kanami. Terpuji maham. Ibaga Yesus Kristus hanami martonggo. Amen.
Nasiam hasoman, sunay marenungan bata sadarion, ulang lupa hita like, subscribe, cana bagihon hita hubani hasomanta. Air marhite na sonay, domadihu tita manukoli horja pakabaran Injil, pakon YKB. Tuhan ta Yesus Kristus mamasu hita haganupan. Horas